Mai ku guai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biakin rei la mai thon ru dare asai September tarik chui na tachat kum singnai na chui na patai the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Kohima September tarik chui na chanai Jagat Guru Sankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati Ri Kohima Khau Gau Dwats Sthapana Bharat Yatra September tarik chui na tachat khau tatkai khangwang mai ta Dimapur Airport khau authority nunri kapang tipan mak mai tang handat kan thei tuna sakane Swami Ri kapam gan pangu le tuna Dimapur khau September tarik chui na sanai Kalan khuang khat makhai sang khau patang kan chongi kumna kani ri Kohima khau nationwide yatra tatkaina guai ta mother status khau laukhang khani guai daw meita thing khang pat meita airport khau ri tipat mak meitang handat kan chongi Nagaland chong public guai ri yatra tatkai meita lani mak mei inda weikan metang state government ri permission taiti makan chongi permission taiti makan metang Swami khani ka chong team dai Guwahati thang Tingzin khuang nai makhai khau chartered flight khau ri handat kan chongi Swami khani ka chong team de Kohima khau nationwide yatra tai tatkai metang Marwari party Dimapur khau ni tatkai khang ding lau tongi tiki Nagaland state government ri nu laukan mak maitang handat kan chonge Dimapur airport khau tai police kai na lau na ngak lau kani mi tai Gau Dwats Sthapana Bharat Yatra ta nu ni mak mai protest ran na tatkai bam misang ri kani ru khau siswai mai pat makhang police ri dingak lau kan chonge inbu na Arunachal Pradesh khau ni Arunachal Pradesh Students Union tong protest ri riu kan metang tatkai nu magna handat kane Chumuki Dima John Deputy Commissioner Poland John Ri Chamla Mikhau sa indaw kan mai thailai na yatra khang nu lau kan mak meta Swami Kim Ripian mak mai indaw lau duwei tuna sakane Swami thailai na kanyu lat lu tipat khangwang tong rami tiki problems nai bam meta lagan khangwang tongi tuna sakane Swami Ri Nagaland Chief Minister Nefi Rio khang video message or letter khau tebui sangri kanyu ta state khaungan tigut makan tong chu tuna than kani tuna cham tai ri ti thai kane Thursday nung tai Commissioner of Police khani Deputy Commissioner Chamuki Dimari Gau Dwats Yatrata Dimapur khani Newland District Good Meta Ben sumai order tipat kan chongi mi tai public nun rui nu ni mak mai indaw kan mai tang rui ye New Delhi September tarik chui na Chennai Ministry of Home Affairs ri Arunachal Pradesh le Nagaland State tung district asakau Armed Forces Special Power Act bu charuk khang extend sudat kan the AFSPA zai ka swat metai October tarik khat khori ka haupani tuna sakane Ministry of Home Affairs ri AFSPA extend sudat kan metai Arunachal Pradesh tong Tirap Changlang khani Longdi district hawi kumna Assam dong border dang khonai mai Namsai Mahadevpur khani Chaukham police station Namsai district khawni AFSPA extend sukane Nagaland Koridimapur Newland Chumukudima Mon Kifer Nonglak Fek khani Perin khaw AFSPA tai extend sukane kumna district pongu tong police station tri na khat khawni extend sukane mi tai ka goina Nagaland state tong district route na charuk khawe Tamenglong September tarik chui na Chennai Thomas Case Agency Tamenglong ton driver ta UNLF khongi tuna lumsi mai nu mai ri ban ke laukan meta Tamenglong Driver Association ri tan na nu ni mak mai indaw kan the Tamenglong Driver Association ri cham khau ti thai gong kan me the line na Thomas Case Agency truck driver Wilu Bamaren mai ri case plan khori gari thaupat megan khau kham kai na nang Tamenglong ton driver chu tuna than kan megan khau kamai kiwi tuna daw kan metang ta nang usit mak na chu tuna diang ka hau kan chongi tuna sakane driver Wilu bauta diang mai na ramna kanyu phai ri kasui na nang kuki menun khangban sin phong ka luwi tuna khoi tai tikan tongi tuna sakane Tamenglong Driver Association dong secretary Pauning Longgang mai ri kanyu ton driver akhat ru khau mi kup mai thek sulau kan mai ti hai pian mak mai indaw na ka zinai me authority nun ri ka khoi nai minun ru khau action la lo khang sang hoi kan the Infal September tarik chui na Chennai State Security Advisor Kuldeep Singh khani Director General of Police Rajiv Singh kanai re verification suchui magna Kuki militants phai skill in time minam ta attack sukhang Myanmar thangri gut kan thei tuna sakan mai lat bam ta in time mai pui phom Imagi Maira Ripian mak mai indaw kan the press conference khau Imagi Maira convener thokchum Sujata Rui Manipur khaulat lunai gong kan mai tingkum akhat hian gutbam mai khau hai Kuki menun ri drone attack ngan mai tai lung mai bam nun khau sugwang kan me khau akup na uniform officers ri thai in than mak mai statement dipat na bam tong chu tuna than kane security advisor Kuldeep Singh ri militants nun Manipur gut kan thi tuna salana akup na katong statement dai la ka lai dat bam tong chu mi tai Kuki civil society nun tong pressure ta pingla na chu
kup mage thai cookie menun ri kapin tina chu tuna sakane haidi into kan megan khaw verify sumakna media khawlat pangsa sabam chong chu tuna imagi maira convener ri pianmak mai indau kane September 3 na tata jang khaw Manipur area khaw militants attack sumai drong na ye thai security advisor khani DGP ri karit phungni nai tuna sakane uniform officers nun ri ni neutral khaw bam mai ta ka hawi kumna gan saga live na politics kau gudba mi taka haw magi tuna sakane security advisor khani DGP dong responsibility hai sinthai magi thai resign sukanu tuna sakane mi da kau imagi maira ri Manipur tung latlu loilau khang central government ri kazinai mitan sinthau lo khang sanghoi kane Manipur khau mai chongba mi hai India ta chongbam chongi tuna Sujata Teri Sakane. Infal September Tarik Chit na Chennai. Manipur government re alat me propaganda campaign tat kai kamneta. Nutnimak may indaw na Cookie Cho community Southern Hills, Gaanphiu District how Zang nay total shutdown tat kai kante. Committee on Tribal Unity rilang na shutdown dai September Tarik Chit na Chennai. Lau chuan khuang saru khau tat kai ka hau kan chongi shutdown the business kani private institute ka zau na in bang ngai kane Cookie Jo mai pui nun re national highway kanai Gaanphiu pi khani Gaanphiu khau ding thing na gari nun ta titat kan makhe shutdown khau chai medical services airport operations religious activities khani media goi ta thu thingkan mage protest kau kazak me leaders akadui sakan me latbam thelaina majority in time midong state government ri Cookie Jo mai nunta kapang thang ri gwang mai dei immigrants tuna alat melat sagwang kan me khau kaniu khang am magwang the Aniu hai immigrants ramagi aniu hai dilung mai nunde tuna sakane Chief Minister Office ri Cookie militants fight skill Myanmar thang ri Manipur gong kan the tuna sakan melat bam da pian mak mai indaw na shutdown dai tat kai kan chonge mi dong lat bam da Director General of Police kan State Security Advisory lahan dat kan chonge asan Cookie Jo mai nun ri kiura mak mai lata khang na bamo na chu tuna sakane mi da khau ban dat kai ba mai ding khau chai Cookie Jo mai pui nun goi ri kaniu khang separate governance structure kaniu ra na khang legislators ka zau mai union territory ti lau thu tuna kaloi na demand sukane Manipur kha armed militias bang khau rule of law hai ma ke separate administration ti lau mak na chu Cookie Jo mai nun khang thu safety security hammi thai justice chu naidat ngam ni tong ram thi tuna sakane New Delhi September Tarik Chit na Chennai Former Delhi Chief Minister Khani Aam Admi Party National Convener Arvind Kejriwal re September 3 na Chennai kum singai na chit na padai khau Bharatiya Janata Party le RSS ta khanna corrupt sumai leaders nunta BJP khau sai good ba me tuna sakane Kejriwal re Delhi Assembly khau RSS Chief Mohan Bhagwat ta corruption khau ka santat mai nunta BJP khau sai good ba me khau hai Modi decision ta kamai pian dai chu tuna than kane corrupt suling mai leaders nunta BJP khau sai good kai kan me tai ED khani CBI re rate supni tuna sakapit na BJP khau ti ka za wai kan chongi tuna sakane June tarik chui na Chennai kum singnai na chui na kathum khau chai Prime Minister Rui Ajit Power da dangka crore rik sanai scam sui tuna sa kan chongi tiki zang pangu tang Power da BJP khau zai gut na Deputy CM khang sulau kan chongi tuna sana RSS chief da maijak mainang niu khau mak na chu tuna than kane July 3 na kanai kum singnai na root na pungu khotai Assam khau Himanta Biswa Sarma ta corrupt sumai leader say tuna sa kanchongi tiki tingkum akhatang BJP khau godat kani mi kup mai thia khau re BJP ka zau kan me leaders street na pungu inbu nai bami tuna sana corrupt sumai leaders nuntai Modi ji le induak tree mai leaders subam gai tuna sakane Kejriwal re RSS ta khanna RSS workers nun tuang tan hai carpets bam mai na dithi tuna sakane RSS workers nun BJP khau ticket in phang that ngam makhe tiki corrupt sumai NCP leaders Congress leaders nun BJP khau chiuna gut ka zau ba me tuna sakane RBCC Youth Tamenglong John Khani Youth Coordinating Committee RBCC Rilangna Rongmai Churches Kwaitong Youth Volleyball Tournament Winning God's Way to my team khau September 3 na churuk le chui na Chennai khau tat kai kan the Tournament High Mini Stadium Tamenglong khau tat kai lau kan ne Youth Volleyball Tournament jong opening ceremony khau Jewel Gang mai RFO Tamenglong re chief case sulau kani tournament khau hai into my team chui na khat khani ngan me team tamru na pungu registered sulau tang kane tournament on closing ceremony September 3 chui na Chennai kum singai na chui na padai tingzin khwang churuk makhai khau tat kai lau kani kamung khau tai dim gong rong mai Associate General Secretary Social Mission RBCC re speaker sulau kane closing ceremony khau tai lu swan hai minun azu reina swanna program ta tikaru lau kane
RBCC Youth Tournament Tamenglong John Dong result khau men category khau champion dai Arambam Gaisang Baptist Church Rilalokani first runner up Rui Azuram Baptist Church Team A khani semi final Kulaukan Mai Gongram Baptist Church khani Tabanglong Baptist Church Team A Rina semi-final men category khau lalokane best player in men category Rui Mr. Gaanphiu Mail Mai Women category champion Rui Kahulong Baptist Church Rui Lalokani first runner up Rui Duiluan 1 Baptist Church khani semi-finalist Rui Tabanglong Baptist Church khani Phalong Baptist Church Team A Rui Lalokane women category dong best player dai Miss Guikhanliu Malingmei Rui Lalokante best discipline team overall khau Tamenglong Baptist Church Council Rui Lalokane Kage nai me cham ti thai pat mai wanted for post of pastor Aram Khonglong 2 Baptist Church Gangpokpi District Manipur Kauhai Orden Sumai pastor hai kage nai na ba me required qualification Orden khani BDH and above secular khare graduate sumai tingkum rigdai khore rik churuk longkhau rokmai jati provision salary bu khau chingru na pungu pedi or napgum sangfai swang mai chui gas cylinder churuk tingkum khau tipni Dui insan khangtipni electricity insan khangtipni quarter insan khangtipni thauku mai tan nu mai nai thai contact solapuo by ND Thiu mai convener 7630839562 Guest Jam asai September tarik chui na tachat kum singai na chui na padai khau tarik pungu June khare tarik ru June kum singai na chui na padai Khau guest booking sulang mai serial number ching ru phai thup na chikiu khore serial number ching ru phai pungu rik tachat na padai ngan khang insan pini kaman rui phai skill ringu na padai point ringu Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik chui na tachat kum singai na chui na padai lau chuan muak nai kalan ting rai nai ting zin sing bang muak nai lau tai bu tarik chui na chikiu lau chuan muak nai kalan ting zin sing bang ting rai nai The Gaanphiu Mail DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 kau contact sulaupu mai ka goi na king insui ne king ama chuang launa ba mi khangta ka ngan mak na Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tunrui nai la mai sa indau dare thadni Sunday nung chang mills kai ni liu ka mai re so lau mai gospel lu tai thuat ni ka than ti kula da ni Mai ka goi na hai goi tani ma chuang la na zau in cham lau pdiu khang rai na chang hoi me le ka zau na ti thai pat bitong thei mai ka goi na khau so yam la tau mai ti mix su kan diu chuan ku thei